Ok, ovak, danas Darac nije mogu snimiti video o Arduinu, tako da ja preuzimam. Malo će kasnije ovaj video. Da, problem. Uglavnom, da, Arduino. Prvo, šta je Arduino? Arduino je mala pločica za razvijanje svojih programa, svojih ideja. Ima gore pinove u koji se upikne, ne znam, ledice, zvučnici, kako ste vidjeli u onom videu. Na njega se stavi kod i, znači, putem tog koda, pardon, putem tog koda se upravljaju pinovi. Ima ovako 13 digitalnih pinova, 5 analognih, 6 analognih pinova, ima 5 V, 3,3 V, reset, 3 grounda i napaja se preko USB-a ili preko ovog barrel pluga, taj može ići na 9 V, ima na sebi reset tip koji, godom da, mala pločica, o njoj ćemo raditi cijelu series, ajmo tako reći, kako se kaže na hrvatsko, da, nego, sad nije bitno. I da, uglavnom, danas ćemo jedan kratak projekt, pokazat ćemo kako napraviti da ledica tu gore, da bljeska, da blinka, tako da, uglavnom, da, ajmo se baciti na to. Ajmo. Ok, ajmo kratko vidjeti Arduino. Znači, na Arduino imamo s ove strane, ne znam se to vidi, evo ovak ćemo, ovo tu su digitalni pinovi, znači koji daju signal van. Ovdje imamo 6 analognih pinova koji su signal unutra, znači uglavnom nekakve tipke, potenciometri i takve stvari. I ovdje imamo power bar, tako rečeno, znači gdje imamo 3,3 V, 5 V, uzemljenje, reset. Ovdje gore imamo još jedno uzemljenje, pokret 13-ice, USB konektor, barrel plug i ovdje gore imamo još jedan tipku za malu reset tipku. Znači, ima gore običan USB. I ok, sad ajmo probati ovak, idemo napisati program koji će, sad se prebacujemo na komp, idemo napisati program koji će, ovdje ima malu built-in ledicu, pola sekunde će ledica biti upaljena, pola sekunde ugašena. Znači, običan blink LED program idemo napisati da vam pokažemo osnove za Arduino. Znači, prebacujemo se na program. U programu prvo ćemo napisati ovako, prvo nam treba void funkcija i setup. Znači void funkcija i setup koji će nam, znači gdje deklariramo koji pin, to jest koja LED dioda će svijetliti. Stavit ćemo dvije zagrade i otvorit ćemo program. U programu void setup ćemo napisati pin mode, tako deklariramo pin koji ćemo koristiti, znači na koji će se slati signal. Da vidimo, nakon pin mode ćemo deklarirati ledicu. Ledicu nju možemo deklarirati kao pin 13 ili kao LED built-in. Znači, LED donja crta built-in. Tako možemo deklarirati ledicu i deklarirat ćemo da je LED dioda output. Znači, imamo deklariranu LED diodu, znači da će ona svijetliti, pošto je output. Točka zarez na kraju isto kao i u C-u. I na kraju zatvaramo program. Nakon što smo zatvorili program, ovaj prvi void setup, krećemo na baš program koji će blinkati ledicom. Koji započinjemo sa void loop. Nakon što smo napisali void loop, naravno koji kod setup stavljamo dvije zagrade i otvaramo program. U programu ćemo napisati digital write, kad bi ja mogu pisat, evo ga, imamo digital write koji će poslati signal LED diodi da se upali. Tako da, kod digital write moramo u zagradu staviti LED built-in, znači koja LED dioda, to jest koji pin, i staviti high, da je upaljena. Nakon toga točka zarez, zatvaramo zagradu i prolazimo dalje. Dalje imamo delay, znači koliko dugo će biti ledica upaljena. Ona se upali i sada će LED dioda 500 milisekundi čekati prije nego šta dođe do sljedećeg. Sljedeći u programu naravno čeka opet digital write, samo neće ledica biti upaljena, nego ćemo LED built-in ćemo staviti da je low. Evo ga, LED built-in low i nakon toga ponovo pišemo delay
i stavit ćemo 500 milisekundi, znači pola sekunde i to je naš program gotov. Ajmo ga sad isprobati. Uzet ćemo USB kabel kojeg imamo ovdje, uštekat ćemo ga u Arduino, ovo je još gore stari program i uploadat ćemo. Znači ovdje ledica sad svijetli svaku sekundu se mijenja, sad kao što vidite ovdje idemo to spremiti čisto da se uploada. Kreće prevođenje skice, znači on sad uploada na Arduino i nakon što uploada će ova LED dioda početi svjetliti svakih 500 milisekundi će biti, 500 milisekundi će biti upaljena, 500 ugašena. Koji će, sad došla je greška, to je dobro, sad ću vam pokazati kako riješiti grešku. Ako vam se javi ova greška, znači da nije prepoznata Arduino pločica. To ćemo popraviti vrlo lagano. Idemo na alati, u alati izaberemo pločicu Arduino Uno, koju ja imam, izaberemo port na kojem je i za programator izaberemo ovaj drugi po redu, makar možemo i USB Tiny i Arduino, uglavnom nije bitno koji, ali najbolji je ovaj drugi po redu. Nakon toga idemo ponovo verified, da vidimo je li dobro napisano sve. Sve je dobro napisano, uploadat ćemo i opet javlja grešku. Zašto opet javlja grešku? Idemo probati još jednom to uploadat pa ćemo vidjeti. Da vidimo. Poruka o grešci. Program je dobro napisan. Da vidimo u čemu je problem. Mislim da sam shvatio. Evo idemo probati sad. Znači alati sve na autoformatiranje. U redu. Firmware updater. Ok, ajmo probati ovako. Znači uploadamo. Da vidimo prenošenje i evo ga, LED dioda bljeska svakih pola sekunde. Evo ga. Uglavnom kratak program kako vam pokazati kako se s time služiti. A sad se vraćamo za glavni stol da završimo ovaj video. Ok, evo vidjeli smo kratak video kako napraviti da obična ledica blinka na Arduinu. Ne znam što sad tu vidi. Tu ova ledica. Znači full jednostavan program, lagano je programirati ovu pločicu. I bit će sad sljedeći video će biti naravno sve teži i teži je bilo full lagano, čisto da vam pokažemo da je funkcionalno, da se može dekorirati sve na pločici, šta god hoćemo raditi s njom. Sljedeći programi će biti malo teži, bit će kompliciraniji za napraviti, ali na kraju ćemo doći do nečeg full funkcionalnog kaj ćemo moći napraviti, kaj ćete raditi s nama. Sad, za kupiti Arduino, ovo je original Arduino, vi možete kupiti kopiju, to nije bitno, ako vi već neki imate Arduino, možete i njega koristiti, uglavnom. Ja ću dolje u description staviti link za original Arduino, za naručiti preko web stranice, original Arduino kod nas u Čipoteci i stavit ću par kopija dolje, koje su onak po $1, i to si isto možete uzeti, to isto funkcionira super na program. I da, to je to. Evo, napravili smo da ledica blinka. Hvala svima na gledanju, like, share, subscribe, znate kaj već, ako se da, ne, nije bitno. Uglavnom da, u vrijeme snimanja ovog videa imamo 93 subscribera. Sad, kada dođemo do 100, bit će naravno nekakav video, ali ciljali smo do kraja ovog tjedna doći do 100 subscribera. Ako dođemo prije još bolje, super, prije će izaći video, prije ćete nas gledat kak se majmuniramo po gradu i kak se ponašamo ko budale, jer to nam je ideja za 100 subscribera. Tako da, mislim, 100 subscribera se ne čini puno, ali kad napraviš kanal ovak iz zezancije i kad ne očekuješ puno od tog kanala i kad ti dođe, kad te 100 ljudi gleda, mislim i više ljudi nas gledao, kad imaš 100 pratitelja, to ti stvarno nešto znači, jer imaš 100 ljudi koji sigurno gledaju ono što radiš, koji će sigurno pogledati tvoje videe, tako da hvala vam svima na tome, napraviti, to ćemo još sve reći u glavnom videu, gdje će nam ovo svo troje biti i da, ništa, hvala, vidimo se sljedeći put. Nadam se u sljedećem videu da se vidimo, da sljedeći video koji izlazi je 100 subscribera, tako da šerajte s prijateljima, povucite ih, dovucite, tako da, hvala vam svima što ste subscribe-ali, što gledate naš kanal, što komentirate, lajkate, stvarno nam to puno znači, tako da, evo, hvala vam. Vidimo se u sljedećem videu.